Lara bialing guasa me yene diala conch liang ka rice ne. Ame ler me pet along. Kajo me karo faji kem ka pinyudu. Kon ga ler o to ban liang. Te pet along to gor liang. A ler me kajo chano ngane kon dial kon te karo faji kem ka pinyudu kem. Jika no sebar jika ke mak tiang ke war gua mau ngene wa tekan gang ko ngai kon diala ngene nuere udian ke leu jadi sunga ke kan kon entity an gua samo misi ke ban kawaro jikan ngene ngan jagang suka na yo doan majalo na kan gan nuere langan nuere mana macam mana nuer carian bar kodong dekanak changka ngwan kajan paikel wan kena dangro jan dangro bakel kembara kon si ben ka pinyudu dun si ben ka dun araude ala zone 2 si yang mana jak takagang si ka mana pareka dundo si mana si kan Jomar cobar ko talami jal ka tala kamach jangan dorong teka no ko jamana tera me chamoi ka bot jan mangkwan jan no chinaba chikana no de ka nyin ka chira man ngai kono no chikara yo bar na wa kare ruop no kan kalau jok riak mo to ka zone 2 gaya wana ka manana to dor shal ka boro bor ci military build-up cha to tan kam SSPDF Canadian SPla ayo koromone la da ora tama chala do ci wuri shala pol nang ja bonde la bonde ni SSPDF cha nang bor nang ga gadang gora jano bu ko ro men mi ke kuma SPla ayo lo kor mu di che kor mu tot men bialen antama real karodi ne ka an kuma ker ma yadit kuma SPla ayo ba shi kana ngogo no bu we ne ka juba so ne me amela ro rentama By nyo nung ruan ko kende bialing ko korgwadan be. Ala latest current message ka breaking news bian kaling ka gwato orang pai katok. Ija pero jano jin bi channel bi support bi subscribe. Ka ko comment. Ka ko share ba. Mete ka gwat. Bana jek kaman beben ka kora.